Tereniaja residabenya mo since Trump ki since Bhutan gyayong mangchola nyeja Texas na Ohio nga de nik na la memang depso ge twenje dini ko la gyayong tamshe dina yopshi. My fellow Americans, this morning America gyayong ke memang cho tari ngan zu yegab di thola ngzib dang jikcha yigyo ne zu shi chungyu. Since Donald Trump ke tamshe di nang la nyeja mende taksen ke nezu di la tenne semkam choding ke netön dang choksup jing ke nyembar ke ziri ke thola tosun che kwebe nyeda shi dangbale menda chunzin che gyu si ju saba kanyang dön na mepche. Wongyang since Trump ki tengam nyepe lo she ke turing la yegab ke na la kuntu ke yugen dan debe gyuntu saba di da ke go la yang lingro na yupche. in one voice, our nation must condemn racism, Ngan chu lu chik din chik thone mirik yin chik ring lu dang rang lu mong xian dang tiri mirik ka bu chung zin ke tawar khate gyun chu che ku nu sim jing ke tawa ngin ba ther pham ni dong ku dang su kun zin ki mi sim dang la so za dur dong shi the soul. Tarinye ja Texas dang Ohio nga de ni ke nang la menda tan de be mi su ke ne zu sab ji de da chung be ji su mong zu cho be che zu tu mi mang bu xi ki since Trump tang kong ki ung zhou che be dam xie che zu di da la gyun ju shu ji na de dam xie di da la jung che nge ba yong gu yu je song ye bu Texas nga de ne yin be mong zu cho be sin zi hu mi zhen shu ba be do o rocky nyelam since Trump ki chi mi xi de ba dang su che be gyun ju che zu di da ki ye gap ki na la mi de be gen da dang zhu gen se yu be gyun su na de mi ri yin che dang dang sim jingnang longyen ki nezu dita chamchu chegu je sung and seeing it in the highest positions of power and public trust. Tishi alpaso na la mangzu sobe choso gu tumi Veronica S. Kobar ki duxie jengi sidun ki kuryu ngenba dita la tenne yekab ki na la singchu longyen shi du gyuryu je sung ne miri yenche dang rang lu mongshin dang zin kunsim dita la jungche ngenba yungre je sung to dehumanizing our fellow human beings.